Oyo orkulie arikok pookin oloompapa nooyeyio osiankikine siritai tenebo onkera airorokintai pookin tenkarna Yesu neisisi Yesu erorokoki duo esidai ejamo ore oshi tidialo enkop naa kejo ororokoki duo nemene kisongo kaisapa iko kisongo teniroroki iltung'anak neeku erorokoki naduo amaideu atejo mene kisongo amu kisongo natii kake nejo oshi kijo tenkop ang'. Ayieu najoki ntae ashe oleng. Nang'as ena rishata aisho Enkai enashe sapuk tenkaraki enoolong sidai naitabaikia iyiok. Ejo ororei lenkai ore rishat onkatitin naa nenkai. Nikincho Enkai enashe sapuk oleng naisho iyiok erishata naijo ena maetu atoni nikintoki aponu adua asupati naitotona iyiok. Neeku kincho Enkai enashe sapuk oleng nikijoki ashe tenkaraki ena dama sidai naisho iyiok Enkai. Ayieu sii najoki ntae ashe enoonkaik pokirare. Ajo ashe amu ore ng'ole 2022 paalotu irkisongo nemaayioloi ng'ole. Naimu ilarikok linyi kulo ootoni tene orkulie lemetii naomon ntae ajoki enchooki kura nidimayu ninye apa nikimanaa sapuk kake ore inoolong kura nikinchosho. Agira apa ajoki ntae enchooki kura osiligi amu ore ng'ole 2022 nemeeta ng'ole nkiasin nainosu amu enaata nye ng'ole nkiasin nemayiolo ainosu tenakop amu maata tenakop dimayu naa enkop ang' ng'ole aata yie kake najoki ntae enchooki kura osiligi amu ore ne 2027 naing'oru toonkiasin. Nayieu naisho ntae enashe sapuk amu ata mikiyiololo nitu kining'ining'i nikinchoo kura. Ayieu najoki ntae ashe enoonkaik pokirare. Ashe iltung'anak ng'ole pookin oinyoito tedekenya nepuo aoshoki Lea kura amu enosiligi ng'ole ina kura amu mikiyiololo ng'ole. Nimiyiololo ng'ole enaa ekinchosho ake naa isik alo irkeek onyokie amu ninche aing'ua. Nimiyiololo ng'ole enaa ekinchosho nalo aimin te Nairobi amu anyanyukie ake nena toi e Nairobi. Kake ajo ashe amu ishoo naa iyiok Enkai matushukunye aasaki ntae nkiasin ng'ole ninchorie iyiok olorika. Ajoki ntae ashe metamayiana ntae Enkai. Kijoki sii ake iltung'anak ng'ole litu isho iyiok ashe amu ejo ninche irmaasai epirr enkishon dukuya neepirr siadi mayiolo tenaa keneja eji tenakop. Neeku dimayu ng'ole netii iltung'anak litu isho kura Lea amu meyiolo kake isho taata amu etayiolito. Nayieu najoki ntae ashe metamayiana ntae Enkai oleng. Atejo apa ore pooki wueji nalo te Kajiado County naa sidai ake tenang'as aiterunye enashei amu ina paatii ele orika. Ore sii ng'ole paalo bunge naa mayian Enkai. Ore paalo nanepu ajo keetai sinye olturrur loontomonok. Mee kuna tomonok ake mashinani naata ilturrurri. Eji ata mbungei kiata ake siyiok ilturrurri lang'. Neetai olturrurri oji Kenya Women Parliamentary Association. Ore ele turrur naa ninye oitasheki ntomonok pookin ebunge one senate naageluno nominated women rep okuna kulie tomonok naategeluaki enaa mbungei. Nera kuna tomonok 102. Ore kuna tomonok paalo bunge najo kaitashe aing'oru ele orika laitashekinye kuna tomonok. Amu atejo ore ng'ole te Kajiado County nemaayioloi kake nikipikipiki osiligi. Ore ina kura nikinchoo nalo aing'orunye kura ebunge. Nanu taata naitasheki ntomonok pookin te Kenya naageluno naa nominated te Senate o te National Assembly. Najo ashe amu teneme ntae ng'ole enaata itu eyiolouni enkarna Lea te Kenya. Ntae ng'ole oltaraja, ntae atororuayie paatum enkarna te Kenya naisho nena tasati matoriko sinanu te National Assembly. Nayieu najoki ntae ashe. Ore oshi peemaarikino aikata itu alotu totado maatukusi. Ashe oleng. Ore oshi peemaarikino kadamu ake ajo ore paata enkarna naa ore paara entoki nara naa tenkaraki ntae. Naa ina pee tenalo Nairobi ore ndamunot ainei pookin ore esiai ai pookin naa ntae etii. Amu kayiolo ajo tenimitii nemaatai sinanu. Neeku ina piitu alo aton te Nairobi
nitu ala arew engarri sapuk naarikino apa naing'ua, nitu adol irkapeti odo naarikino itu aitoki altu aar ena terit, kayiolo ajo kalotu aar ena terit nalotu mainosa enkolong amu ntai ng'ole paata olorika laata. Neeku ina peemaimutie aikata nemajoyu inchiritata ikwenini toosiaitin pookin atii tenebo ntae amu kaata enashe esiai ng'ole nikintaasa mikiyiololo. Najo ashe oleng. Kiterutua ena siai empowerment peekijing ake olorika. Nayieu naisho Enkai enashe tenkaraki omom sapuk naishoo yiok. Ore ng'ole paajing ele orika, etii apa ntomonok naa tenalo enetii nejo mikigelu taata entomononi. Mikigelu amu kigelu oshiake ntae nisikisiki ailanya aing'ua yiok. Nintokiki kenya ashukunye enkolong e kura aponu ajoki yiok enchoo yiok kura. Najoki enchooki amu majing nanu nena naimina, kajing kuna naashukunye aponu ajo ashe, najing nena naaponu aasaki ntae esiai. Naisho Enkai enashe tenkaraki ina omom. Amu ore taata olorika loontomonok sawadini taake naagira aponu. Ashe oleng. Ashe. Najo apa kashukunye aasaki ntae esiai. Naisho Enkai omom sapuk oleng. Ore pee kinteru ena siai oontomonok, ajoito nai ketii apa esiai oontomonok abori. Nidimayu apa nejoito ntomonok mikidolta faida olorika loontomonok kila enkata nikigelisho. Kake aisho Enkai enashe amu ore eimu yiok ilepua taata olorika loontomonok kajo alang ilorikan pookin otii Kajiado County. Ore pee kinteru ena siai nikinterutua akiti oleng. Nikinterutua meeta iltung'anak osiligi. Enotoki taata osiligi etaa eniing'or ninye mitandao. Ore olorika oimakini zaidi na olorika le Mama County, Women Rep Kajiado County Lea Sankaire. Ore entoki enking'asia oleng, jor lewa oimaki. Amu je tishipata pancha kuna tomonok, neeku enitu nye oltung'ani obo aare oorita Lea ajo lewa. Najo kaitiko kulo lewa nemetum ake olorika lang amu oloontomonok. Kake nayiolou ajo Enkai naishoo yiok omom. Ore apa paatum ele orika najoki Enkai nchooki omom metaa ore tena Kajiado County neilepu ake ninye oltoilo loontomonok. Nayieu najo ashe amu ilepua oltoilo loontomonok. Ayieu najo ashe amu eneimakini taata lorikan te county nemeimakini olorika loontomonok enaa olorika lemeetai. Eimakini enaa olorika sapuk oitosha peeret olosho nitosha peenap iltung'anak tena county e Kajiado. Neeku ayieu najoki ntae ashe amu ore kiasita kuna pookin nitareto yiok. Itareto yiok amu mbung'akita, itareto yiok amu toomonokito Enkai, nitareto yiok na ina peelio taata esiai oontomonok te Kajiado County. Ore peelotu Lea piiteru esiai oolturrurri, niteru ake ninye esiai e tent, nikinteru ayaki ntomonok motiok, kajo taadii keyauaki motiok kumok Kajiado County. Na ina tooshi eji influence. Ore pias esiai nikisuju iltung'anak aas esiai pookin niasita. Eba taata ntenti naishooyie Lea, naishooyie irkulie arikok. Eneeme neija etiu. Na ina siai oshi eji influence. Amu ias esiai sidai nikisuju iltung'anak pookin aas esiai sidai niasita. Ore apa ilturrurri loontomonok nemeshilari te county. Kake taata ore oltung'ani pookin kejoito ake eyau ilturrurri, eng'oru ntomonok, maishoo olorikan, maishoo ntenti, maishoo nkikompeni. Na ore ake peeyauni tadamu ajo Lea Sankaire naitobira orbaribara loontomonok peetayieutua iltung'anak pookin neesaki ntomonok esiai nemeesakitai ng'ole. Neeku kaomon ore ake peebau emayianata tadamu oltung'ani oiterua orbaribara lemayianata. Tadamu oltung'ani oilepie osauti linyi metaa ore taata ing'oruni kura meeta oltung'ani lemejo ore ilturrurri loontomonok peekiret. Amu Lea naitodolua ajo mee kura ake ishooyo kuna tomonok, keyieuni nereti amu iltung'anak letipat tiatua olosho lang. Naa iltung'anak sidan ooreti paa ore ishooyo sininche kura nening esidano ina kura enye naishooitie. Neeku kajoki ntae ashe oleng. Ayieu sii najoki ilarikok le Kajiado South ashe. Ayieu najoki kulo MCAs ashe. Amu enetii enkop naishoo enkata sidai aasita esiai naa Kajiado South. Itu akata yau project tenakop nibooyo olarikoni tenakop. Itu akata ajo kayau project
Nenyororo MCA ajo meyauni. Ore enkata pookin najo kiata project naibung'akita kulo MCAs. Neeku kayieu najoki ntae tedukuya ele osho linyi metamayiana ntae Enkai oleng. Amu ore peegira kuna tokitin aabau naa ketii nkaik inyi naagira aitabau. Amu enimiyieu ng'ole ake neyau vikwaso nelotu olong'oling'oli nikilaikino ataas esiai. Kake ore enkata pookin kimbung'akita kitoomonokita Enkai nikituutaitie sii kiasita ena siai. Ajoki ntae ashe oleng, kaata enashe tentae nagira ake ajoki Enkai ore enaa enaagira Enkai sinanu adamu kaomonoki sinanu ntae Enkai metadamu ntae Enkai. Pee kiendelea aas esiai tenebo nikiendelea aoru kulo tung'anak osina amu ore entoki naitanyamalita yiok naa osina tiatua iltung'anak lang. Pee kitumoki aibung'ata pee kioru kulo tung'anak osina. Neeku kajo ashe oleng. Ore duo tedekenya kitii duo Kimana Gate. Ore apa 2019 nalotu aim ene tenebo ormarei lai December kipuoito Amboseli. Ore paaim ine neponu ntomonok aamiraki yiok isaen tengarri. Naa keponu neyau pookin aimunye oldirisha lengarri amu meeta naa kuna tomonok olduka. Neeku meeta neimunye omatiaki mekure taa yiolo ajo kainyang'u amu imunye pookin inkaik engarri. Neeku ore ilaikino ategelu ajo kaa masaa inyang'u. Ore nanu nara nanu enkerai enkoliai. Enkoliai naitubulua nanu. Ore sii ena tasat naa saen apa eripita. Ore pee erip saen neya Nairobi. Ore peeya Nairobi nikitum ade fees nikisumare. Neeku aisume nanu te primary, naisuma te secondary, nalo University of Nairobi naa saen laisuma nanu. Entomononi naijo kuna naudo nkiyiaa neitu eroro sukuul ninye naisuma eimu saen. Ore ina olong aimita ine nitoni inakata eton itu eitangasa oleng ajo kaing'oru olorika. Najoki Enkai tenikincho kenya olorika le women rep nalotu ashetaki kuna tomonok enkaji pee mitoki enkolong anya, nemitoki enkijiape anya, nemitoki ashaiki. Ore masaa enye naalau enepitipa nepuo aisudoo toontimi ore peesha neya enkare naing'uraki ewueji nepik masaa enye peeku sininche nkofisini enye amu kayiolo ajo netipat naa irmareita lenye ing'orita. Ore ng'ole paalotu Enkai aisho omom nadamu nena tomonok. Aata irkonteinani 4 olayawua ake enakop, olaawa East, olaawa Central, olaawa Irkikonyokie, olaawa Kajiado West. Naiken ng'ole ntomonok orkisongo atero 4 naiken ajo kaisho ilo container. Kitabolo duo taata orkonteina. Ildukai 6 oosishore nena tomonok natii Kimana Gate pee mitoki adou aapuo enetii lashumba toongarrin. Keeku taata lashumba oudou toongarrin aapuo ildukai loo nena tomonok aapuo ainyang'. Ore entomononi naata enkerai nimitoki anap endama musima. Kejing' ilo duka nepik olorika neitanak enkerai tine nemiraki lashumba masaa etonita tolduka lenye. Inoshi ejo lashumba sustainable development. Igira aibelekeny maisha oltung'anak toontokitin kutiti kake naata impact tiatua maisha enye. Enesha taata mekure duo eshaiki nena tomonok amu enotito ewueji neshurie. Ore ade piiken olduka mekure eya masaa enye osero aapuo aisudoo tine peeponu taisere. Enotito enkaji napik enkifuli paa ore taisere masaa enye ninepu eyia enayia ng'ole nkulie. Naa ore ina naa enkilepunoto e maisha. Neeku kayieu najoki Enkai ashe amu ore duo nena tomonok kimbelekenya maisha nena tomonok. Eimu esiai kinyi esiai e women representative. Kietuo sii duo taata enewueji. Ore tene te Kimana kiata taata ilturrurri 40 likincho mpisai toowoodi pokira 5 e Kimana. Nikitejo duo nikimbalance oleng. Nanyor naaji MCAs amu eimakita esiai. Ore oshi mpisai ainei naa katum nanu milionini 35. Kayieu taa nimbung'ubung'u esidai. Ore ake enidoldol ena siai niyiolou ajo empiris Enkai natii. Wenyorrata natii oltau lai paagira aasaki ntae nelioyu ena siai. Ore tiatua kuna milionini 35 naata constituencies 5. Aata irbungei 5 tiabori nanu. Ore kuna constituencies enioriki milionini 35 naa olari taa. Tolari netum kila constituency milionini 7. Ore piiwor milionini 7 aoriki woodi 5 netum karibu 1.2. Emeneja? Naa ninye oshi nayau tenyorrata, nayau teuriata Enkai,
netiwene enapa tomononi naitawuo irking'otoreni waare aisho Enkai nedol Enkai amu ikinyi emenejetu amu ikinyi kake kaitabau amu ata apa ormumai obo lainosa tenkai najoki ore ake nye pookin naipang'u tenkarna ekuna tomonok nemeya kata lee enkang' enye kaya ake kuna tomonok amu ninche naisho enkarna na ina paisho Enkai ele orika paitabaiki ntokitin nitu akata etum na ina peejotoi taata kaitaa petii kuna pisai etii apa kake leya naa nayiolo aitabau enitii neeku aishoru kuna tokitin tenyorrata naishoru tempiri sapuk nelotu Enkai apon piidip intai amu eyiolo ajo nena katumito maata nagira adung'oo aata nkera natii university naidim atejo tedukuya Enkai ore enaa naiterua aor basari itu akata igerokini enkerai elea encheck nalotie university kalau sinanu mpisai naajoki nkera ainei ete kias tentemata nitu kias kake itu akata iger encheck women rep aigeroki enkerai ai natii university nitu aigeroki amu enaigeroki nelau ade enkerai ino nitu aigeroki amu ore nanu kingero ng'ole aisho ormushaara ore pee kinger aisho ormushaara maitoki naa aworie ina basari paisho enkerai ai naisho enino peeku enino jenelea taisere neeku noshi peegira abau amu meor lea aoru eninyi peelo ashetie kewon naitosho empiris Enkai naitosho enyorrata naitosho kura ng'ole nikinchoo ayiolo ajo ore 2027 ketiu ake duo enaa kidipate kuna baa enemeneja teetiu kidipate pee kiendelea ake aas esiai sidai naishoo yiok Enkai mataas neeku kietuo duo taata ene naata ilturrurri 44 aata ilturrurri ootum impisai naa ore olturrurr otum impisai naa ketum encheck 150 aata naa ore taa nena neme mpisai naashukuni nikimbung'i ake kulo turrurri le table banking paa ore oshi intomonok naita mpisai nikintoki apon ilo bene lenye pee tenaa nkeek 5 oshi etum netum taata nkeek 10 eimu boost naishoo lea kuna tomonok kiata ntomonok nikinchorita taata ntare olorika tadi lonkituak ele netaa ketii mpaka ntare oloisoto jo megol ntomonok nikinchorita ntare ore kuna tare nidolta ajo ntare sidan neekincho ake olturrurr nkineji 10 woloro peemepuo ake ntomonok ajo ishooki yiok nkineji nimikiata oloro amu ore ntokitin entasat amu peeponari naa peeponari paa ore telde ari elotu lea nemekure aa nkineji 10 etaa nkineji 13 naishoo duo kuna tomonok neeku kiata ntare nikinchooyo taata kiata sii ntokitin naaji ne catering masaa naaji ne catering equipment ore catering naa kuna tomonok naayierisho atiaka apa kuna tomonok ore amu ntae oshi naayierisho toomashoi kaisho ntae ntokitin masaa metaa tenipuopuo ayiaraki kulo payiani nelaki ntae enkiti toki ore pee mitokini ayau ntomonok naing'ua nekwa kulie kwapi peeponu ayierisho miyierisho ntae naa ntae oshi ake nayiaraki kulo payiani toonkang'itie nidolta teneba nidolta teneyia jo meesidai oshi ake ina daa inyi najo kaishoru motiok ketum olturrurr motiok 3 iljikoi 3 saanini 100 kikombeni 100 nkijikoni 100 oloshi toki le shai loo litai 20 pee mitoki nye shai airopiju nipikipiki ake nipikipiki ositima pee mitoki shai airopiju kanyo noshi tokitin ekisasa oosiankiki naorieki endaa mitokini ayaki ntae endaa torbakulini le plastic amu ekiata serving dishes oorieki endaa irkijikoni oorieki endaa entoki omukateni niyerierie nchapatini yani keji full catering equipment metaa kipang'u ake ntasati atoning'o naji ajo keeta orpastai oota emasho ning'oru kuna tomonok mikiteyiaraki amu keeta saanini neeta pooki toki naisavie lelo tung'anak endaa jo kitobiraki nikintoki adamu ntomonok naasita esiai oosinkirr kuna wamama ambao wanafanya kazi ya kuuza samaki na mimi kwa sababu ni mama county ninakumbuka
mimi niko kwa hii team inaitwa bottom up. Na tulipokuwa tukitafuta kura, tukasema tutasaidia hawa wamama ambao wako chini na hao watu ambao wako chini wapande. Hawa wamama wa kuuza samaki leo pia hatujawaacha nyuma. Tutawapatia jiko ni lonjigo. Tuwapatie hiyo kijiko ya kutoa samaki kwa moto. Tutawapatia hiyo sufuria ya kupika samaki. Tunawapatia mafuta lita 5 ili aanze kazi leo. Sisi yetu ni ya kuanza leo. Na pia hapo tunawapatia pia makaa, gunia 1 ya makaa. Ili mama akitoka hapa haendi tena kusema mama county amenipa jiko, amenipa sinia, amenipa vitu lakini sina pesa. Mimi nakupatia gunia ya makaa, uende uanzishe. Na pia kwa hiyo package tunampatia huyo mama 1,000 aende anunue stock ya samaki. Sasa mama akitoka hapa ni kwenda kwa kibanda yake kuwasha moto, kuwekelea na kununua samaki ili watoto wasome na familia zikule chakula. Na mimi ni mama county na mimi ni mama. Kwa hivyo mimi naelewa, na mimi pia niko na background ya project planning and management kutoka kwa University of Nairobi. Kwa hivyo ukiona pia kazi ya mama county kibobea ni kazi ambayo pia nimeisomea na naelewa vile tunainua watu kutoka chini kuwapeleka juu. Enda sarage na yola jore sikip ne yuwe lara. Ne yola je yo ungu na yerieki. Ne yola je yuwe njara na nyamunye stock. Kama ina romo none girungi debagi esiai. Tuko pia na trolley ambazo tutapatia vijana wetu. Hii trolley ni ile ya kutengeneza smoky. Kore loshima yae. Zile mayai ambao mnakula inaekwa kwa pilipili hapo mahali. Hii trolley tutapatia vijana wetu. Wako pia na hiyo kijiko ya kutoa trolley asishike na mkono. Nao pia tunawapatia 2,200 waende wanunue smokies ili waeze kupika na ili sisi tuweze kwenda mbele na kazi yetu. Pia tuko na vijana wetu ambao tumewaletea car wash machines. Kiara mashinini na isujegi ngari ambao tutapatia leo vijana wetu. Na inakuja mashini ya kuosha gari na pia mama county akawapatia tank ndogo ya kufanya car wash. Ndio ukikuwa na mashini usikose tanki ya kuanzisha biashara yako. Kwa hivyo leo pia tuko nazo hapa za kupatia vijana wetu. Tuko na wamama wetu wa soko ambao wanachomeka na jua, wananyeshewa na mvua wakati wanafanya biashara zao. Mama county leo amelete market umbrellas za kupatia wamama ambao wanaofanya kazi ya uchuzi na hawana umbrellas ya kuwashield wakati wa mvua na wakati wa jua. Tunawapatia leo wamama wetu wa soko, na huyo rafiki yangu mmoja anaitwa Ann Lente ni mmoja wa wale ambao watafaidika leo kwa umbrellas za mama county. Na pia nini ingine nimesahau tuko nayo, tuko pia na tanki moja kubwa ya maji. Edindo monoga bana ajine Samaria Women Group. Na etuo ajo mama county ore yoge ndogi nikiyo no tanki le 10,000 liters. Endo tanki le 10,000 liters ambao tutapatia leo wa mama wa Samaria. Tuko na vijana wetu pia ambao wanacheza football. Mama county hajaacha vijana nyuma. Tumesema leo vijana tutawapatia uniform na tumechukua timu moja kutoka kwa kila ward. Na tukaongeza moja ambayo nililetewa na mtu anaitwa Kiberenge. Kiberenge hiyo nimenunua na pesa yangu kwa sababu aliniambia mimi ni supporter wako miaka mingi, njoki yake na football kit. Kwa hivyo tuko na football kits za timu 6 za hapa Kajiado South leo. Jamani, simumpigie mama county makofi. Ene ngiasi nena. Ndio mingita sheye dadoge yankai. Mama nye nejo lugana mara hiyo. Yenyo yankai. Nenyosha. Hawezi kubali. Hii kazi lazima iendelee. Na ni ukweli pengine wale watakuwa kweli na muda mgumu sana. Kwa sababu unajua matendo ndo watu huangalia. Na mimi najua hawa watu wameona matendo. Na pia sisi hii matendo tunasimamisha mbele ya Mungu.
Pia tuko na tents ambazo tunapeana leo. Na hizi tents tunapatia groups 4. Tunapatia groups 4 ikiwemo Pastors Association, Imperon Pastors Association. Hawa pastors wamenifuata kwa muda, lakini pesa yetu inafanyogwa na quotas. Na pia ni kidogo na tunagawa kwa kaunti mzima ya Kajiado. Saa zingine groups zinazidi, tunakata kidogo lakini hazipoteagi kwa mama county. Ninaweka ndio hiyo kota ingine ninaanzishia. Nashukuru sana kwa sababu mumengoja, na nashukuru sana kwa sababu hamjapiga kelele. Kweli nyinyi ni wachungaji. Kajiado County wangekuwa na subira kama ya hawa wachungaji, mama county angekuwa na kazi mzuri sana. Kwa sababu kwa mara mingi oroshira rendo ginarie kilea nemegejo itadi mikitu enoto Imperon itwetu mkeja na deiwe kuyana jojo yule anipake jutampeleka Elerai. Erage jojo, unajua mama county hapa Imperon wamepata, lakini Elerai haujafika. Ejine bonungi shukuti omerade village egira jojo Neji abengarana medolini nye enkikundi nabo constituency. Emesiba raro meta kejincho ngolende wei nitu yoki tumtende wei. Au mona age lungana ko onotito. Emara lungana lenashe. Ore si lungana ko onotito encho menta asishori. Pebulu amu kitubulu enkai amore enkai na genyorre esiai onkai kang. Na kitubulu esiai onkai kang. Au mon si lungana litwetu. Oro shiage tenesha nemeshaiki yo pookin nabo kata. Adamu nanu enkata naidurrutua nkishu orkeek onyoki aponu orkisongo amu ntae etashaikia. Ore peeponu nkishu orkisongo naa iata tenchan netashaikia ntae nikiponu. Asa taa tenesha nemeshaiki pooki wei nebo kata naa Enkai ake nayiolo atabayiana iltung'anak pookin. Keyiolo nye ele atashau ilturrurri pookin nabo kata. Aomon naa ntae ore lootashaikia entejo ashe nikitum osiligi ajo keshaiki taisere sininye yiok. Pemelake nejo ntomonok ore nena nikincho kincho kura. Enchooki pookin amurara nainei. Enchooki amu enotito duo taata kuna, ore naitoki atum naa ntae. Neeku kaomon ajo mikiarieri elalai e county, enchooki paitoki aendelea asaki ntae amu kaasaki ntae. Amu aitodolua naa ajo kaidim ataasaki ntae nisho yiok Enkai empiri sapuk oleng kiasita ena siai. Neeku aomon ntae ajo mairiamari. Kiata sii salon equipment. Kiata olturrur adoru ntokitin e salon. Ore ele turrur nekincho blow dry, nikincho dryer, nikincho ntokitin naelieki loisotok. Ore nye ntasati pookin pooki apuo ina salon mekure taata paiba irpastani orangi. Kirona paiba. Amu ore taata payiok kibulu duo enabaata kira kunyinyi naijo kibaya apa orangi. Neeku enialare neji imenata ajanaki yopi. Ehomo Nairobi nelo aimin. Kake fashion ake naewuo. Neeku jo kiba irpastani lenakop. Nepuo duo ntasati akuso amu kenyor sinye Enkai iltung'anak smart. Amu kejo nche lashumpa cleanliness is second to godliness. Yani ore usafi neijo kenyikita Enkai. Meneja nikikus duo kuna tomonok ang. Neeku kiata ntokitin e salon, full salon equipment, kiata mpaka kioo, olorika, blow dry, pooki toki. Enkaji ake ing'oru kuna tasati nepik salon taisere niiger oltung'ani loosaki esiai. Na ore tadi kuna siaitin kigira aishoru mee lasima paa kuna tomonok naas esiai e salon. Eiger oltung'ani ore ade teipa nelaaki ilo tung'ani netum sininche mpisai olturrur lenye naashum. Meneja etiu? Neeku kietuo taa yiok naa nejia ake nkununye nikitejo ashe kemayian ntae Enkai. Kitii ele kioma le UDA. Nayieu ake najoki ntae ore pee kigira aas kuna siaitin naa nkaraki kiata siyiok serikali nagira airishu yiok. Egira William Samoei Ruto airishu yiok tiatua ena siai nikiasita. Kajo ojoito William Ruto 2 term. William Ruto entagwatu duo William Ruto entagwa oleng William Ruto atejo ashe oleng. Kigira sinye aomon Enkai kitejo ng'ole ata irkisongo ng'ole ake oota olorika le gavana kitejo ake yiok kintoki aigilie ntae. Naa kemakwa taa duo amu ajoki oshi duo kulo tung'anak laayamita enadol naajo obo lemai support najoki shee megol taata entomononi nayau nkiku aikarr enkang niwuang'ie orpayian kewarie. Jo megol abara duo yiok tenikiponu aikarraa Kajiado South niwuang'ie Kajiado South nkiku e gavana kewarie jo kintoki aja lelo tung'anak. Aomon ntae ore kigira adung'o nkiku toorkeek onyokie
nikidungu tenkai county aikara elorika le governor au mone ndaye mitau ngiko emeneja mitau dwa mwewa ngalano mitau wa mo ejo pa ya ker masai hai ekol pa ini meneja maido na najo na narkage jage dwa pa una meki boi dorke gonyo getu no na do siye ki boi to bera yo tungani lor kisonko amo memuso iro la riboni ligerani ki nede jo kya bena ka sholungani linyi ligimba alangi nyo oloi ki ngalo gaja kaka kwa na kuna mene ka shakolungani linyi ligimba alango olungani ligingaja basi kagra nanu au moni dajo maisha okura amo enkai nanyo Kisonko 10 years eki yuradi siyo kulorika meneja panya ni ngorle ajo kitwa kitosha betu milorika amara yola ingura 35 million na lolo ndaile rodo na miradi ona jano 9 billion miago kula shumba pai marabala na rengara geri Kisonko pai roge ingoru ti ayolo neku minjo shorado yo marabal ni bobwa igaja ama namna ekirorita esidai korengai kegaro ashe kajo dadi kinti nikaitie Nego kajo dadi kinti nikaitie na nataka tu kusema kwa wenzetu ambao wako hapa, sisi tunataka kushukuru sana. Nimesikia wamama ambao wamesema, kuna mama alisema nifike tena Endoneti na alishikwa kwa ubaya, maana hakusema vitu zimepotea, amesema mama county afike tena. Zile messages ninapata sasa ni watu wanasema ama wamama wanauliza tutakupata aje tukwambia asante kwa ile kazi umetufanyia. Mimi nataka kusema nitakuja Endoneti, tukuje tuseme asante na tukuje pia tupangane kama wamama. Na mimi ninaomba tuendelee kushikilia hii timu yetu, kwa sababu mimi nina uhakika kuna wale ambao leo wamepata, lakini kuna vile vikundi pia ambazo hazijapata leo. Mimi naomba hizo vikundi ambazo hazijapata leo zipate tumaini kwamba zitapata vile za leo zimepata. Na hao wakiondoka kwa laini, wewe ambao uko nyuma ndio sasa umefikiwa. Leo kuna vikundi tutachukua kutoka hapa ili first quota yetu tuweke kwa hizo vikundi. Tutaconsider mahali ambapo hawajapata bado miradi ili tuweze kuwapatia. Na nataka kusema kwa sababu yote haitapata hiyo ingine, kwa sababu yetu tumesema ni miaka 10 mfululizo ama namna gani? Si miaka 10 mfululizo. Tutaendelea kufanya tuhakikishe kwamba wamama wote tumewasaidia. Presi alo itaidi. Nyaka